fiti ni asese ni din and your friend say mechanic na prophet kumichacha ma sesa me YouTube no ba bia me hwe bia ma change afro and ma ba too much GH hwe na prophet kumichacha me so me hwe Ebusia for aqua basronko and koma mo se much bre na mo share too much GH na sabre mu nuaba na ama obusua trending issues and an ebre aso se me de ebesumu ewiasi emu hu ankasa se be ni wiasi anke ebusia for ye da ye nto ye pnumu na ye tell me e can say on the 12th of November yes I don't know a Black Thursday Ghana ha obi edi one dance says I don't know a da yete asemu a emu odupa ema wo manyi eboto ye na me kire brechu a woto ye eyewura the former president Jerry John Rawlings ni wa ebeto da sa ebre no na ni nyemu no arepa Ghana for edie no sa da na kro na so no wo bi so a tese onu so ewu obebi etimi enya ntidim enya nkwa ema ne eda so atiasa na tese akoye ensem na meka agosi ye reporter yenya edi Effia Nkwanta Regional Hospital mortuary yes second and Effia Nkwanta Hospital yi now according to report 40-year-old woman be say you don't know about on the 12th of November say na 𝐌orgue diabetes complication be I didn't copy mu Effia Nkwanta Regional Hospital no wo bedu hospital no na doctor for wo be so no one more no check no check the heartbeat we de ni nya se hwe de airport no mo declare say oh anyeje we wu anisa na wo edit to abusiafo enim no say ni kuno odi nechi odi echire eba ye no eye na rewo pa say ne yire a wona ne ewo ho say wo emma 4 we je echire say ne ma 4 ne abekun so okunu e de ha wo betete e de afa asema doctor ni no e ka chene nti odi rewo ko fie de kotu abusiafo enim na abusiafo anwosem a we de enye woni pe no betima ye say onyamepe e no betima ye ne se okunu yi eko fie eko chiretre mo chire abusiafo say sha sese mo mu ye miti achia bi na say one nkola na aka se bi a wo sign echi aba adechie abebisa say okay ne yire no say na koto mortuary na say embalmment a wo mo edebe no nduro mo be ye no ho na say wetimi a she fridge ma check akra say na be wo metima ye tutu ye no wo ba ya ye se ni yire Effia ba just what didn't eba on the 12th of November ye declare no dead no on arrival no the urinal ekotro ye didn't go to much one no according to much man no wo ba ye say wo ba be say body no na wo be yi atna se wo ye ade ye de no eto so wo much one what so say wo for no etwa no ehia say no enu nti wo mo de stretcher ebe fa no so what ase no be fa no ene no akopie mu another unit say wo je ayarehwe wo ho eno no wo ufo no etimi asan aba enkwamu na no na say asem we beto dwa no kofo bi say dabio doctor no and we hear from so na wanya ne checks here na say mama na kokko memu no wanti be enwu ne here and nam so ema no oka say we wu and say we declare the dead ema e de ne kopie mu ewo eye mochi anase we yemfa ne say yencentre ne say we wu na so ne bre ensu anase arebo abeja efie ne ne maso and nam to manya kokko hu mu mobo say mami onti asibiem na say asem no one say that Thursday kroya so and we berimpo etutu Ghana nti na tezen go for bisa say se na asemi akoye de nkenya ya na nka se na eye mami Effia ba wo wuye oja ne ma 4 ene ne kunu we kire ye abrebo sem o ma wo sa ba enwachi be ye ntutu ye fa motri wa wo meto se wo anyane woda another unit woja ya hwe no ko menya na nka saa so ene to former president Jerry John Rawlings nanka ye beti se send ye take and anything with film no nanka de be chibiem no na ya sa te say we nya film or da so ati ase nanka Ghana for enya botoyem na so nyankopɔ enoni onim emre ene wo ye no ho hyehyeye e de ma nipa because say nanka obi dia be nka be ni te say nka obi ya be
obi enu opese de busua bewu nka obi abete semwe ede efi awon busuafo a won ahre nanso enu obi a na asemwe eto no nti se bisawe etime nyom de hye back na tese Yakopon ede won makonya se won betimi atena sipom biem na tese ye de won nim dia no won betimi ede aye na tese aboa ama enkwa ometime nyom ti edidi ma mom nya nije e wo mabrabo mu na de eko ebanya no obi ani na twenkyere ede efa ho obi wo ha wonje essentially endi obetima ka say medically we mistake bi na doctor ni eko na so ni niam no say ye mistake o enye mistake yen kan hu ni say ebi wo ho no krampa say ye mistake krampa yen hu echire o ye hu echire obi wa na de na say fridge na say oh we dem na say enyu na wo fridge no wait me and continue e dey ara ebetimi eku na nti wewu e wo honom na ate say wa na wo ko no say ye declare dead no ato aso ama wewu prekope na ate wa wo de kosa ebimu krampo ya tete story to bre say bi wo krampa watch man beko na wo pagya no mu kakra na so wakeka no kakra na otimi dia de kra bodo say mami wewu ntimi san sori na say papa wewu ntimi san sori emetete nipa na no sa nti say ankoye the case in this woman's story not to say we timi asora mamochima na mu say o sorry o tinti o yoti asefo no ama ya fast stretcher befa no akoda hospital another word aye oja ya risha na it means say still na no nyame etiasa to say or war into the life of men artists or kasa ema idea or peno etimi eyewo na ni obi aso no benya no say nyame kire say will be yesin will be we enye ne papa you be Yakopon na kwan ono no kire do ni nipa befa do be nipa na de won pen so ono e ne be kire nti ye mfa so bo embo bia na nso ni niam no ebe ya doctor for no so ebi wo ho a hwehwemu no akade no mo nya de dose o metimi da ye hwehwemu ye because mami we doctor ni na declare ne dead o nti senka ye fa ne say ye no environment in ye de ne share fridge mu na te say o ti ne ni no share fridge ma engasem no etisen nti a doctor for so wo mo declare obi dead a wo mo confirm ye wo mo te say second we kra no make o second analysis no be ye kra no mo da sinipi say am pass ni polo wu kra pa bomo enye ne sanu mo pentem and declare dead na te be ko bi echekwa pona nipa no onwu ye na so ya declare dead ni be edi na conscienti na te so owo etimi abefa no e de ko nti hu be hia pa say adota force wo mess tap up e wo mo djumedie mu na ni nia mo de abeto ja no e ya sempa e nkunimde e de mo ebusue bi nti wa twenkyere e de fa ho no bomo de an fa som yen e we comment section na ebie mo so no share video we e ma adofo ebusuafo bi bia na no so en fa na twenkyere e fa ho no en som yen na me kasa no follow yen our Twitter and your Instagram page at @gh_, Facebook so @gh nana ama obusua enimidi na me ya doma e be sign edi Effia bi makramo too much GH. Me did akose Japan. E brepi am bese me TV. Me share too much GH. Omo de move for. Hey, omo sports and as entertainment. Hey, omo de move for. Mo koso show mo. No any beji de bia. Me da ma say love you. Too much GH. Uye boy wate. Shout out to your fans and everybody who is watching Too Much GH. Me dey the Isaiah Kodwampo. Obetumi afem the great ampo. Mbrembrem. Wonu me nka mo ni ehwe Too Much GH. Too much GH. Mo ye too much. Na me so me ye am on fire. Too much GH. Many have come and many have gone, but you are a great Kankambuka ability, worth being beheld by every optical nerves. That saith the papacy. Keep watching Too Much GH and you'll get the best of entertainment, the best of everything you want. My name is 𝐌orgue. Keep watching Too Much GH. It's the best. Keep watching Too Much GH.